Pemekas ide dane pamilet peparuman aja ane kasebut Pancuswara ane ke pertama sing jadelen tetua suaran beda pujan ibu sang suliang dulurin antuk pujan ide sang marago suci utawi ide sang suling gantosane kaping ane mungut ring sejeroning daging Pancuswara ane kaping ruwur sing jadelen dua suaran kentu santi gitu lawan tidur nih jani maupun rangan tekaning idemu rikalani irago ngelaran ane ke baosiannya ane kesengguh tur maning manut ring Pancuswara aduh yang suaran kekidungan pil kalih tuh suaran santi dengan jening pengsen orang dinding panten munguk mulu di Pancuswara kaping telu ketekannya suaran kidung utari utawi suaran santi tuh mulu ketekan di Pancuswara ane nomor 3 ngetut kekelaningan tapi dadi suara ane mungut ring Pancuswara ane nomor 4 sing jadolen kesuaran kekelentingan ada suara gong angklung lamun sing undang nah kawan batas suara loudspeaker yang misi gong ajawat angklung tuh mungut dengan masih jeneng suara ini apang prasida jangkep ane mungut ring sejeroning Pancuswara ane nomor 5 tuh jadi jeneng sing jadolen tuh dua suara pun biar aku dengar
Suaran kul-kule totonan sing jadelen teduah mula terdengar bumi dan suaran kul-kul. Sangkan patutan dengan idewo pariampah tu nepak kul-kul kengkenyan benah yang ngeti kul-kul tepang saja manut ring sajeroning iadnyan iraga napak kalani idewo nepak kul-kul do benyo ijo-ijo tong jakawa-kawa kenjendang-jendang jendang asal ngedik desing dadi benyo kaki tu wirayamula sawire suaran kul-kul totonan tu manut ring sejeroning daging yadnya tu nyening do mulu suara dengan pingit yang terjening sarang sami suara jaga tadi mewanti-wanti bapu mapi teket marep tekaning idewa aja makanya apu ke makrana kaki tu sawire suaran kul-kul tu sing jadolen suara pingit tu mulut suaran terdengar di Jakati mawalia bapon nejani buen bapun nuturan apang presiden yang ide wota saya makanya karya agung maka pamekas iatnya nih ayat gelaran ini dipuri itu manut ring sejeroning tatujon ide sang Prabu jalan kejani wenang iraga ajak mekejang wit ne jani jalan mepari dadak idap bati abang jumpu bang macin nenyan baktin ide dayak mekejang dini jalan pangka jumponin ke iraga ada kayaknya satu jon iraga nangun sampai ke bawah jadinya ngentek linggi senja toluwe iadnya negumanti ayat kegelar dini di Jakarta maning pemekas di puri gel-gel
Donyan mulo senjataan iraga sane pinik utama anggen bakti mareng ida sang yang siwa na suponya iraga prasida ngelaran yadnya ngentag linggih tu sat makanya cina baktin iraga majang ring ide sang yang siwa Kancan muncul sida kawan Yening subuh iraga prasida ulang ngelaran yanyo peh kadirasa sekancaning musuh prasida yang kalah tu utawi kau yen ulus ngamar gini ulian dasar subakti turmaning prasida idewo ulang turmaning mulus rekalaning nangun sane ke bawah yanyen nang cendoyan nyot iko iya nasing idewo madasar tekaning ulang tu jang ngelen kadirasa kena idewo sinah ya nyoto mapuara cedok tu jen cening iya nakayon oron ulus jenyen parilaksanan idewo tole tidong kadirasa kena idewo sing rahayu yang sinah suboyanyan idewo tu ngemasin usah tu jeneng sangkan nyojani sapatan nah tu kemawinan kadirasa kena bapa mapang cekaring idewo ulian ken jajan ben idewo ngulengan mungweng ya nyau ni totona mando dapti wapot yadnyo dia waria pang ide bapo pang presiden yang idewo sagilik sagulo nangapiannya aneh kegelaran ini dipuri gel-gel pemekas yang celing manut ring sejeroning tak tujuan ide sak Prabu